He mokopuna, kua hoki mai ki tōna kōhanga, hei whakaraua i ngā kaupapa o te Kiingitanga. Kia tupu ake ngā tamariki mokopuna ki ngā kaupapa katoa o te Kiingitanga. Kia ora tamariki mā! Kia whangaia hoki ngā kōrero tuku iho mai rāno. Kia āhei ngā tamariki kia tupu ki tā rātou ahurea Māori. Ko Lauryn Naera, tētehi o ngā tauira o mua ki te kohanga reo o Tuurangawaewae, kua hoki mai hei kai ako. Ko taku koia tētehi o ngā tangata i whakatūngia, i timata ai tō tātou nei kohanga reo o Tuurangawaewae. Ko hoki mai au ki te whakahokia mai i āna nei pukenga, āna akoranga ki o tātou nei tamariki mokopuna. I ngā rā o mua nā ngā kuia nā tā rātou ngā kaunuitia ki te reo, ka whakatū kohanga. Kore moni, kore pūtea, nei ko ngā raihana, paiaru o te ministry nei, o te tarima tauranga, nā rātou ngā ture. Kei te arahi te kaitohu a rohe o Tainui, a Daniella Kaihau i te wānanga kohanga reo ki Tuurangawaewae Marae. Nā iwi anō i tautoko kia whakatūria i te kaupapa nei. Nā waikato Tainui tēnei hui i whakatū o nā tā rātou moni. Putia. Ahe ana mātou te whakatū tēnei wānanga. He investment me ki mua mātou tamariki mokopuna o Tainui waka. Kei kō atu i te 8,500 ngā mokopuna kei ngā kōhanga whārau 50 huri no i te motu. Kua tai mai ki konei ki te marae o Tuurangawaewae, ngā kaitohu ārohe o Tainui, ki te wānanga i te anamata o te mātauranga ko hungahunga. Me pewhia te noho tā mātou au ki o rātou ture. Kare mātou whai o rātou ture, ka whai mātou au mātou tikanga, ne? Engari ka tutuki e rā ture o te kāwanatanga. I tāku tupuranga, i kua whakahokia mai au i ngā mātāpono, i ngā tikanga, i ngā kōrero tuku iho mai rāno ki ngā rangatira moa popo, ara ki te kohanga reo o Tuurangawaewae nei. Ahakoa ngā ture a te kāwanatanga, hei tānai rā, ka utonu te kaupapa, ki ona tikanga marae. Mai o hapānapa, ma Aukaha.